Nomor kedua, murah bacot mahal congcot, berlisan tak berhati. Nah, iya jelema ngomong nama ke agama mantep biasa, lain sekadar mantep, mantep. Cak Pamuji mah orang Jogja, enak sekali, mantep sekali. Mun ngomong agama, ya Allah ya Rabbi, nikmat jasa. Nyaritakan Islam, nyaritakan iman, nyaritakan sodakoh, masya Allah nikmat jasa. Tapi nyana teu pernah mere. Mun nyaritakan sholat ngilahin jasa, nyana mah tilok sholat. Mun nyaritakan iman hebat jasa, padahal nyana mah ka Gunung Kawi malulu. Mun nyaritakan syariat luar biasa, oh itu haram, bank haram, kredit haram, orang kreditan di imah loba jasa. Nah ieu ngaranna murah bacot mahal congcot, berlisan tak berhati.